Posljednje 2 godine Udruženje građana Kolona BB ovaj prostor je od velike divlje deponije pretvorilo u izletište. Nažalost, firme s kojim su imali dogovor da depresiju pokraj rečice Janje popune zemljom, kažu to ne poštuju, ostavljaju zemlju i šut i na dijelove izletišta. Tek ovih dana, kažu u udruženju, kada su obavijestili medije, pojavilo se nekoliko bagera koji su počeli raditi što su trebali prije dolaska novinara. Komunalno preduzeće nije gdje imalo da odlaže pepeo koji inače isto odlažu tu i direktno na naše igralište ovdje. U komunalnom preduzeću Kompret pravdaju se skupštinskom odlukom o odlaganju pepela na tom prostoru. Da se taj pepeo prekrije zemljom, ko se utvrdi da se tačno zna, na primjer, ako je neko bacao smeće od fizičkih lica, onda će naložiti fizičkom licu da to ukloni, čak i postoji i odgovarajuće kazne. U opštinskoj upravi ističu da je Udruženje građana Kolona BB tek prije nekoliko dana podnijelo zahtjev za angažman komunalne policije. Vidite i sami kolike su to uvale. Sada ne bi Ugljevik poplavljala volišna rječica Janje. Opština je odlučila da se ovi uvale nasipaju, s tim što će se sve sipati sloj pepela, sloj zemlji. Udruženje je prošle godine opštinskim organima predalo peticiju za rješenje kanalizacionog sistema koji otpad ispušta u rječicu Janju pokraj izletišta. Imali su obećanje da će to biti riješeno. To ponašanje liči kao da mi živimo u Ugljeviku, a jedan dio ljudi živi u, šta ja znam, na Beverly Hills, na Mjesecu. Imamo projekat, glavni projekat za izgradnju prečistača otpadnih voda iz domaćinstava Ugljevika, ali imamo dovoljno sredstava. Sredstva se čekaju od republičkih ili međunarodnih institucija. Komunalnim i ekološkim problemima građana Ugljevika ovdje nije kraj. S lijeve strane rijeke Janje, odnosno izletišta, stvara se divlja deponija koja također ugrožava ovaj ekološki prostor.